od novog milenija pa do danas, znači zadnjih 23 godine, ako ćemo to nazvati Mamićevom erom, možemo, mislim da da. A sad u povijesti, ja mislim da je bilo i većih značajnijih igrača. Ali opet tu isto moramo uzeti u obzir kontekst vremena, koliko je tada bilo lakše zadržati ekipu, koliko je tada bilo teže se prodati van itd. Tako da neusporediva su vremena, ali ako pričamo o zadnjih 20 godina, mislim da je on najveći igrač Dinama. Da, mislim i dobro, i Ademijev kontekst je onako specifičan, jer vjerojatno je bio napustio klub kao relativno mlad igrač, da nije bilo doping afere i cijele te priče. Ali da, to što kažeš, drugačije je bilo vrijeme tada. A o Ademijevoj kvaliteti smo govorili bili kada je bilo pitanje o najboljem igraču HNL-a, gdje smo njega isto spomenuli kao jednog od tih igrača koji, ako pričamo o 21. stoljeću, ulazi u konkurenciju za nekakvu priču ko je bio bolji od koga. Ok, gore na vrhu se nalaze Dudu, Livaja i ti ljudi. Ne govorimo o Modriću koji je kasnije postao to, nego baš u HNL-u. Ali Ademi potpuno ravnopravno ulazi u tu priču. Jel bi vam Ademi bio top prvih 11 Dinama u svim povijestima Dinama koje postoje od 45. nadalje? Mislim da ne znam dovoljno o povijesti Dinama. Od koje godine si rekao? Da si bar jedini. Dobro, znamo formalno koje su, to je formalno pravno, ali ove koje su navedene od recimo 45. Pa kažem, to je predaleko i predneusporedivo da bi se da bi mi sad vagali. Imaš tu kup velesajamskih gradova, ekipu koja je bila jedna od top ekipa. Imaš Bukovijeve ekipe koje su bile stvarno povijesne ekipe koje su radile neke razlike i postavljale neke standarde. Uostalom, tada tih godina su sve te jugoslavenske ekipe bile puno europski relevantnije nego što su danas i Hajduk i Dinamo i Zvezda i Partizan. Kontekst vremena, jebi ga, rekli smo već to, tako da ja bi se zadržao od 2000 na ovamo, odnosno od 90-ih na ovamo isto, mislim da Ademi upada u best 11.